Mubango-ini wa kwambatirio tauni ya Nakuru ikiro kuma Muthubari ta uria ikoretwo niguo ucungiririe kamiti iria irugamiriire maundu megie thirikari cia matuura bunge-ini ya Senate gucera tauni-ini ino. Mamwe ma maundu maria kamiti ino icerete guku guthurima ni ta uria thirikari ya Nakuru iteaga giko kiria kionganio, motungata ma urigitani o hamwe na uhoti wa kuhurana na mitino ya mwaki. Tumetembea tukaona wanashughulikia takataka pale Gyoto kwa njia inayofaa. Tukatembelea hospitali yenyewe tumeona ya kwamba ina uwezo wa kuzingatia na kuangalia kwa kindani kabisa ya kwamba afya ya watu wa Nakuru municipality ambayo tunataka iwe county inawezekana. Makionania kuiganira na uria maundu mahana muciini uyu wa Nakuru, kamiti ino ya bunge ikiuga kiria matigetie no kwandika riboti na kumeneana bunge. Sisi kama kamati vile ambavyo tumesema ni ya kwamba jukumu ni kwetu na sisi tutafanya kadri ya uwezo wetu ili tuweze kuifanya tauni hii iwe city. Wana yambatirio ikiro tauni ino ya Nakuru igukorwo gikiro-ini kimwe na micii ta Mombasa, Kisumu na Nairobi. Ngiribotera Uhoro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.